Ketheka mutegere Weru TV na ngochokire nkatho cia mwanya no ntuboko na kanya gakega kwatana batu kindeto chieto nbetwa wini wa King'ero na mwonanile wetu wa mathithi utukobwerware Maureen Kiremi yeye muyajara tukuthuranirite utukobwerware Yara tukuthurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mauta kuthalanirwo Embu oreni biashara imwake chioti na mauta aguriba kithimirwo muntu tunini. Atongere Bamero kwigika kinde kiore ODM echiumetie kumereria mataete kia munini wa rais. Maromba yote ya antu 16 barabatere otoro kie mutino ya barabara kubwithika ntere chia Kabiru-ini. Na kanju ya njuri ncheke kumeneria thirikari kuremwa kuthiria thina ya maitha miankene Meru. Gakwa togeni orengi tukiambiriria ni ati etithia ba bikibiki na ene ngari rwariba chiethirite acheke otitikanira mauta biashara ira nyingi cia kwendia mauta ikionekana itena yo buru kana ya tiere ya makai boibotiete o bikibiki ekiewa rutha kura mauta ya maana ya ilia kina chiongare tenkolokia ngiri yele onyiubo buririkana kwiyania na ndwerera ariri otunduka nthiro cia Mwarabu na rino mauta yethera ya kiumo. Mwandiki wetu wa nthi Torita Mwanikiga turingire mbicha yoyongwa bura kurethetirwari. Biashara nyingi cia ukui wa vamwe na andu kiumbe ni makwamite thiini wa tauni ya Embu ni undu wa wagi wa maguta. Guku petrol station nyingi ivingite itari na maguta ma kwendia na vale andu engi marikiriritie gukwama matari na wike. Guku Embu nakuo ndutagira wira lakini umuthi ndinaingira wira tondu ntwagire maguta riu atubangite laini ithare gima arutie turona maguta arutie kane tukuona tutirutite wira tutire kindu muhuko turahoya tu thirikari turorere bei ya maguta na maguta makorwo mekuo getha tuhote kuruta wira tuhuthahuthie muturire. Guku avuri biashara aya riu makiugaga kwa maguta mama mathithitwe niguo kwambatiriria thogora wamo. Turagerera thina wa ukorwo twagire ukorwo twi wira ru turabanga raini ya maguta na tutiramenya kana tukuona tondu maguta mambia kuhitho tene no mo tariki 7 riu tutie turamenya date 14 maumirira magakorwo maikairie atia na vale riu maravoya thirikari gutonyerera na kuthiria thina uyu niguo mavote gucokereria biashara yao ya ukui. Ina tu mauta na tukuthiulunga petrol cionthe tusuite mauta tutia tukwania twagine na mauta kuon kake tutiu na mauta bonto tumetale tusuite mauta so tukoramba thirikari ingilia mantu ya mauta antware kwanga mantu ya mauta kada biashara simba kuritika. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mubunge wa Imenti North noretie kiama kia ODM kureka kurota muthenya nyuma yo kwinyelia kwewa kanya kamunini wa rais kithurano birapia yete 2027 noretie gavana wa Homa Bay Gladys Wanga kureka wenketha profesa Kithure Kindiki akiwa Kindiki otino etete noretie rais Ruto kumenyera atikeye utakura cha Mount Kenya na njira yoti ya Kindiki mpio nimearira yonekete kuwatwa mbaru ni MP Dorothy Muthoni na inyamo siasa Edwin Kiongozi abura tutariri mwandiki wetu wa ndeto Anthony Kathenya. Bunge bamwe ba kaunti ya Meru leo ni beumiliti na kumeneli miaria gavana wa Homa Bay Gladys Wanga ati kiama kia ODM kilenda nusio twangile bwa thirikari ya Kenya Kwanza kenda kugwata mbaru gutaroka ili kwa rais William Ruto. ODM kulingana Gladys Wanga ikienda kunenkerwa giti kia munini wa rais Kithure Kindiki. Aidha bunge Raim Daud na Doti Muthoni baluga ODM gai kurota nonto giti kibatekiona
Kulingana na bunge baba, kile ODM batele kuthithia ni kwelekithia mainya mao kile itebinge bila bileo. I think they are just dreaming. They are aiming at that ndio waweze kupatiwa other big positions. We would say yes, take the other big positions which are available, but up to the strength you have. Batwe baubejete twabeta itira batiomba kweja batwira itokere bakarenze kutiomba kukariko bakare baije biu bakondimandi zai bakiuga 50-50 batu kinya tutule amero nonto batu twaringere thirikari kura overwhelmingly batu inyatue toriuga 50-50 bakondimandi no tukondimandi. Raim Daud akiuga ODM thaino itina mainya no mekutabule yatari kagita Raila Odinga na miario ya wange tino rito no bweku. ODM strength is not what it used to be last year during the former Prime Minister's reign. That time tulikuwa tunajua ODM iko na nguvu, lakini kwa saa hii Wanga anapiga kelele kama ako Simba, lakini ni paka tu. Kulingana na mbunge Doti Muthoni, gutebu ODM umugutonya thirikari-ini na kuruta baraba banganirie thirikari no. Doti Muthoni akiuga gutemutongeri na umetabwa kithure kindi kikiruti ngugi bwao na ule aomba gutetheria Rais William Ruto ta munini wae Professor Kithure Kindiki. Gete kia deputy president gete vacant. Tena arua te rojo na gete vacant. Kenya yonde ni mu accepted no ntwa competent na nakumenya ura kuthithia. Na ngugi ya witu kumiona. Nao kagita kaka mwana siasa Edwin Kiongozi ni amenereti Rais William Ruto ni megambeni ya Gladys Wanga na kugona kithira ni Wanga mealetie kaumo kamegambo no nikiri Rais William Ruto. William Ruto kakithura kinde kia thoka kachagua thoka mitheka ba thoka utoka abwa ke ogwa William Ruto nonto narua Gladys Wanga aliumira na igwo kumwithira mutumite William Ruto ukamwira uga ODM batwe tugenda cia turenda 50% na nteto iria ikwarwa ndene Kenya thai William Ruto irithira ciumite kanyuene gaku no ntote cio ukanusa. Kiongozi akimenagire gitumi mawaziri ta Hassan Joho bagwetekiru kumereria matagite kia munini wa Rais Kithure Kindiki na bado bali thirikari-ini. William Ruto gote kwira njo ne cabinet na no mo minister baku omwira ogwe minister kwa ombrondi mesi utibati kuringa siasa utibati kombrandi ngale vice president ne deputy ogwe William Ruto o president njo deputy president no te gochokio ntobu no te kwira minister au kwina deputy president ogweto Abraham Kithure Kindiki. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Igukuyeri nkuchanio thokoni ya lare a biashara bakionekana kuremwo witikanirie na araba kathamira kienda kwa kanya wa kibwa thoko injero na araba mwe bathamirite KK Baimula bangi bakionekana utiwa rutere rwara mwako uyu witithwa mbere untubonekete uchiara mpangaratano inene. Untubu bokumenya nare aringi biashara bathoko elare babwiri kwithira bagita ngugi choka gita kaka thoko yawe irigi kenda yako bobweru na kiraskiri guru ibutwikite nkuchani ora butumete kinya MCO wondi entonene Patrick Murigi na tongere bangi ba county ntereji batonyera bamenyora kubati gukara no endekire karoki kire bagitete baraga kuiganwa ara barabatigirwa kwina thoko bakuga bate na makenene kya Baimula gwitira ngugi ciao ku no ntukuringa na boiko koma ikuthamia biashara ciao thaiji tukoru ale turero kiribo tathokone ko no rotare ko mira waka rotara na ko no wasiri rotara eru ale tore turuora muntu are na ario okora rotara ingama imbesa dayo te muntu ene komi ibareke ko yakotirianto boto ko me badwe o munene anene bo wano bakere to bango mo e bangiro na nya ora mero bangino buto ka bango atu itori ora bange bakoria toyorerwa thoko na tosogwo thoko tutena thina onde yenda amomorethwo kibanda na nta orirwe kwa ibareke oshumbura mheshimiwa eto Patrick Utheri be mwira ya bareria nto basoke kya Baimula kwathora no kwanira kya Baimula ria kya Baimula kwathora no kwanira kabrosine ria kabrosine itwetekaneri gutena mbesa ntu beto
na tuibanwe na tukaria tukiruja utheri na gukire barabara na mirekeni ne kiuke baimula kuringira biashara ciao ku atuka tukuwa antu bonde ibene no ntothoko no yenda wo kana yoka ngwara kana genda tucoka kuo no nto batu na tu na metaki anike baimula tutekona bo tora bagoro iba by streetine ko utoriwa antu bonde ni bana nwe barabara oro mwesimi wa Patrick na mwesimi wa Mburugo akikisi anto barabonde na town ya Ndimini abadhamye bonde bakwena magiani ke baimula no tontara ka ile otari na ite kuona kwenderia na kokona muononda kane mongo gakwe batere kwetherere mwe ye na iti twetu inde ote anto ba special than bange anto ban koria anto amara to batere kurra twetu inde to mowa kantandike na ore onge aga wintandike na iti nere no rumo bonekete ikwinyire thirikari kwambiria wa kibothoko yelare kenda bombe gucokanga kiringo gichiao cha withirora gutwire igare tutethangie gugumbikana batwagera thoko twitie twebele nao kianina toriar kana torege goria tokiorora kenda tombe inya kwere ya kanso hivyo tukwira mheshimiwa wetu tinjei aite na mbere harakisha anto bawe nikenda thoko yetu yeta na mbere kuendelea nikenda mu biashara ona uma thoko yetu ni kuendelea ito were tu batu teto thori to were tu muno nonto mheshimiwa na aturutire maratasine na kwa kato ite maratasine ya ara turatwere nonto tauni yetu ni onkakira ari na ibo kwenderia maratasine ya kura wa itare ambura kinya batu tukora maratasi twatumania reko to lemi ache to singa potore bandu eyo to bwedria thoko haraka bwena motumantu ethingia Antonia Weru TV kumarare Gembe North ni Edwin Gatobu maromba ya kuya bwithikirite kienine kia ASK Kabiruine uteja mioyo ya antu 16 barabatere uturo kimutino yongari barabareni ya Nyeri weta Nyahururu gwekuyirwa kieba na kithikiro kinene etithia bangari bakirombwa kuthiatira mawatho ya barabara ibo kenda kuringiria makarika ya muthemba yo ya buratu utariru mwandiki wetu Ande Toneli Kithinji Ntuko ya narua misa ya kuone thithikite kienine kia Kabiroine kaunti ya Nyeri nikenda kurikana endo 16 baria batere utoro bwao ntariki 28 mweri jwa ithatu barabara nene ya Nyeri gweta Nyahururu. As I start before you today, my heart pains for the loved ones we lost. My name is Penina Wangiri Kariuki, wife of the late David Dongo Wajohi, who perished in the tragic accident along Muiga Nyahururu Road. Atongeria mwanya bagekinya gonto goko gotuma pole ciao batongeretwe ni munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki. Nimekuja hapa kuwakilisha Rais William Ruto, amenituma hapa, na siku ile governor alimpigia simu ndio siku alianza kufanya kazi pamoja na sisi kupumzisha hawa watu wetu. Kumaniana kuongereka kwa metino barabarene Kindiki na tareretie mitaratara thirikari tete na mbere gweka kenda konyia ikuo. Serikali ingetaka kuimarisha usalama barabarani kwa sababu tumepoteza watu wengi kwa ajali, na although hatujui dini litokea ni are ugete metino minge yumanagia na ngari gweta na rwiro rutiagirite na nonto bonto bobo ni bagweka kamera cia kumurika ngari ire igweta na rwiro rutiagirite kenda kujukirwa matagari ya kiwatho. Ule mwendo wa kasi katika barabara, ajali nyingi haziwezi tokea kwa sababu if you are not speeding, you are able to control the vehicle as a driver in case of something unusual happening. Last month, we rolled out a program of placing speed cameras on all the highways of our country. Na tukasema vile vile kama utaongeza speed kuliko vile sheria imesema, hakuna maneno sasa ya traffic police kukusimamisha pale. Kamera inashika wewe, fine inaingia kwa simu yako. Usipolipa fine kwa hiyo simu yako, ile gari yako inafungiwa. We make sure that that vehicle cannot operate and you cannot do anything with that vehicle.
Akiuria rwangi rwa kurikithia watho Jaru Judiciary kubatetheria kwerekania muoroto juju. We are requesting the judiciary to lift the orders which have frozen the use of speed cameras on our highways. Nyumene bagikinya cibitari gutegera baria bonokere kumania na mutino juju. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakethenchi. Kanjo ya Njuri Ncheketo ngiretwe ni Linus Kathera ibatariritie kuria kwaniroko ni bora thirikari itionekete kwithire kithiria mpithukiro cia maitha kaunti-ini Meru. Iborete wichie biliangwine kwa Minister Wokaria Kipchumba Murkomen bakiwa na kuoneka buru kuremwa ingwe kie ya kurikithio karia bakiwa karibano imawirani yatio kinyanilwa. Duncan Mwathi nwe wina riboti Wamba bwandithi na kura wa wantu kiri kaunti ya Meru ibutwikite kinyamara kinene arende ya kurubanjuri kuma ruterwa Nyambene batongoretwe ni Linus Kathera ibatariritie kurega kuganirwo thirikari nthi yetu turi a Meru na twina miange yetu ya limitation na wathani nambi thayo kaumara waeta ndumuru gaeta bulu gaeta kachuru ya matiara katurira baba rethete thai ng'ombe ikuona mburi ni chaborona na chumari na turukana na thamburu na nekwetu are amuthamburu ou anyinge nikathwa na Mumeru akawa kwena Mumeru kanjoki cha Mumeru ntia cha muthamburu ntia cha muborona na ntia cha muchumari tukurariwa mucemanio Kibiro twena kindiki ai munene ale ya tura mweri utethira into bieto bitera choka turetera turabuta no ga into bietete tukurariwa mucemanio renge kuntu gwetu Karurumo tucemania kuo politiki wetu Karurumo na munene bakweya bonde kinya batiendi na kweya kinya kanja akwa pichwa neyere kuo ala twere into bienu mweri utethire kia bitena choka na kuma mwankana reno gatora wa ore wetu akongolo akira ngondu wondi ngombe niretere mbori na ngombe kuni bwanto njorie ya wa batwe toteina imani na thirikari ye ere ya tokaya ya toromia mwate tokana Njuri nimeneretie inya atongori ba Meru kirikira bakuga bationete atongori baba bagisukuma thirikari na nkuruki kuga menda era yieto ni amaitha baba kwigwa igichokwa kiria Meru ibeta ne Meru yonde tokarende batoni mwele kyo jireto ita ntona muntu azoga chebundoki na muntu oroi ni ate antobembe bakari na ba Meru kuma bori ni ate bakari no ntoi torengo ya miunde neu ruare tore ote Mumeru olekuo bakirikiria ibauritie Minister Wokaria Kipchumba Murkomen kwigwa kibeberi obisini kana kurisain haraba ugite Kipchumba nwegitwe akiremwa iwira yake Murkomen inali chaini twena mucemanio Mbataro na ari watiri wa Kenya ature mwambo mwe aratura Thamburu ekara kuya ng'ombe baturana arende gatukua ruarera ichi no tu watiri okuru Murkomen watwirire bou Naya akabeto wa Meru aeta wache bakwa ng'ombe ikuthira na miunda nioneo tukwendo tu na bobo korea ba ng'ombe kiripotera Weru TV kuma ruterwa Igembe Central Mbeta Duncan Mwathi Iboya Duncan Mwathi na iboya mutegeri kwithira witete ambere na kurumira ndeto chietu atonekanya kangia kunogo kanini endu tachokera ni mwago yatuinie chietu mambura yara ya bwithikire weekendi nyuma ya kaita ati kuraya ugeta kuraya Isha Milk, chaguo letu, afya yetu.
jana kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ne mutujo nice extra premium mutindi ngiana kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etie motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motutujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. Karumo TTI ni kugwata ugeni arito bonthe kire wandikithania Bomei intake ata twina mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiritango bionthe kuma level 4 level 5 monka level 6 mathomo jara tuhezanaga ni amwe na ICT and business studies, electrical and electronics engineering, building and civil engineering, hospitality and institutional management na agriculture and environmental studies level chionthe. Karumo TTI iritigania West Meru County kwa Amos Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Gweta Maua. Kama mwalimu mkuu, nataka kuwakaribisha Karumo Technical Training Institute. Welcome to our institution. Nintubante tonkuruki turingire thimo kiri 0705636443 kana utume email kiri info@karumotti.ac.ke. Njo Karumo TTI wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone charujo. Some things don't arrive. They've always been. Not for a day, for all of time. Until quietly, something shifts. Moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it, shaping every story, every voice, every breath. We are because she is, and because tomorrow they will be. Pancake. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Starlife. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581
292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Gakwa tugeni rengi na katho chimwanya no ntubwa kwithira witite ambere na kurumira ndeto chietu twichokera weekend mwini wenkuma kamano na arati na kaita gakeana mashambiki yawe kimuka wayomwentere kirachene mambura yara yaretete amwamiro kumantere mwanya ni orietete na mbere na kuibangania no ntubwa kiatho kinene gyatwinie chietu kira kibangiri kaunti ne Mombasa mweri twetete ini nkuthuranirite ribotie. Iyo mwago na nkanyerera areki mambura ya twinie chieto wikendi. Ini wenkuma kamano na arari na kaita gakeya na mashambiki yawe kimukawa yomwentere chekira chene mambura yara yaretete amwamiro kumantere mwanya. Rimbo rweta mbere kurura kumanta no tonga nkoro cia mashambiki bakiro kieria ruo. Kamanone etete ambere na kuibanga no ntubo kiatho kinene gyatwinie chietu kira kibangiri kaunti ya Mombasa mweri twetete mashambiki betariria betayari na kiatho kuimberia kamano na bwasani bakiwa kiete kiatho giotira no ntugo kethira na mureyo mwingi nkoloki utararo chemete wata musore kuga tumwire twine cietu tabadhari ethira withera wifanio ngino kanyiri na no kwenda kumira kuona ngino kanyiri kieni negesho ya Mombasa showground umira no ntwara ura tukomba kwithira twina asani betu bara twendete betu bakimiru na ibuje musani wetu ura twendete okimiru tonge ikamano tucemania tariki 2
mweri jo twitite mantu jethire je saa 7 tariki 4 mweri wa 5 kenda twi ndani ya pwani Mombasa showground kama no kenda eko the party on the kenda eko tokorie ni Kemero twine cietu movement is the best tokorie Kemero kietu atuinie chietu Mugambi Manyara urokumereria mata etigio seneta kaunti-ini ya Meru wite akinyanilia boya ngwe yochonka thirikari ya kaunti ethira Meru ba mwaka nyaga otongeria awite yara maingi maseneta barumaira nkwe ya impeachment bakethira bakiulwa ni uchonka uriti ngwe bwa thirikari. Muthuri Murioki nowe wina riboti. Mwandiki munene wa kiama kia DP nikio basi no Mugambi Manyara kinyoro kurwa kitiko seneta ndene kaunti Meru awite moroto jwa munene athura seneta ni kureta thiri ndene kaunti Meru. Mugambi Manyara alienda kwithwa mutongeria wa kugwatithania antu ti kuruithania antu. Mugambi Manyara alienda kuija na kabuyo ka ruji kuoria mwanki ti kabuyo ka maguta ga kuongera mwanki. Mugambi Manyara bwa mwike senate butikaro mona kamatite kinyaga sarisha ka mbesha etete kuinga mutongeri uthuri ni antu na ala seneti akiwa agwita ngugiwe na te atumirino ngugie kwa ngatigaira antu ba Meru ngugie kuinga atongeria bara bati kubenda akiwekera iketho gikiabata ni gutigira mirandi yonthe ira thirikari ya kaunti ya Meru ketho ikithithia aketho akimitomatomia kumenya uma bwayo na kinya utumni bwa mbeca. Mugambi Manyara ngugie wikweja gutomatomia thirikari ya Meru County kuona kethira ni kuritira Meru ngugi kuringana na budget program ira tukethwa tuchorete touga mbeca iyo ri bwirite utumirwa ngugie wikweja ubwira kethira ni abogeta west mirandi ira ye budget mwaka juju ni 1 2 3 4 5 antu ba bogeta west nkalirieni na bwitho bwemetho yakwa pone kethira mbeca ni kubukinyira nkeja after 6 months kuona kethira ngugi ni kuritoka ni tikugethata tikuritwa lakini gwatuika ki mutongeria utikuburitira ngugi na ibo muthurite mbwera utingugi tukuona eriti na ndi ubutugira jukumu egwita mutongeria ugitene ki ubuthura okomba kugita atia kuburitira ngugi. Nkuruki akigonto bubu nebunya kali bagutha bakimenya nikenda bomba kumenya mutongero gutangugi noroti gwita so ankwenda obwashwa impeachment yebwigwa ni impeachment antu ba Meru bongwi bonga atigira nguge gu impeach mutongerio rei batikwenda nguge kwa ikuboretera ira itawa marking scheme kenda bomba kumenya project ira buketha bukaretie na bomba kaira thirikari ya Meru County bona kethe akweri ni gutumira mbeca cenu uri bwirite gutumirwa cia kuburetera maendeleo. Akiwa na ikagita gaka Senator Nandi na Remino Ntububu bagutomatomia thirikari athithu atia ibona ya kathuri bwe utijo nyambi so kathuri tafadhali ngwera miaka 15 miaka mingi muno na Murungu na kutharimite okorera giti kiu amwana ungi wa Meru kanya aikia Meru au utiromba kubaikia abarite naja gugwitwa Misiri abaikie Kanani na muntu ura bugite no komba ngugiu tungi Mugambi Manyara na bangi bakuthama na tugeta tukithamaga tukiuga i one term Meru i one term Kenya i one way term na batwe twiti Mugambi so kathuri on I am away from you nte akue na agwa kaire buru. Muthuri Murioki Oro TV muthuri Kangangi. Abondabonda ntere chia soboiga bariwe bateaniletwe ngwene chio bakiwa batena antwae ya kuria kwebana na diowa na inyamburonto burapo metie bonene biashara bachokete baeta wagiba pioro yo watipo nene bwa mirimo ya ruko bakienda thirikari ya ngavana Mutuma obaririkana ya burato tariri mwandiki wetu andetoga Kimutegi. Ndaka cia bikibiki kuma stage ya subuhi bakuthete guteyanirwo kuona atongoria bara bathurite na kura bakiuga gutire maendeleo bakuona bakiweta bura batari na kiorogo ntuguko ntubura botwekete wati na nkuruki bagikuthuka kwatu mirimo mwanya mwanya rayumanagia na ruko amwe na bubunta kino ibakuthete iwagibwa shindu ntuguko bakiuga bikibiki cio gikuthuka ngi mwathu atwina thina ina na mono
ekwithirwa tutina kioro indi utiri twina chi nyingi cia kurira guku ithakene twetheti no tugaikaia mboreo ni tukire inya kugwatwa inyi mirimo mingi mono jayo korera nontu timbi kawachiako bikibiki chetu twigure nyiri njaro chethira after meri ere ichikurire nontu bariua ichifendire rangi dai bikibiki chetu tiwichiriwa inya twekete na uome utina shendi nye government tuga bikibiki nye kairo awe kamenye kaina etira batu to twakire ka shendi kare twe antu banduthi Gavana wengo ate tutega tauni ingi bokirwa na bathithire to shendi bature atote ana inchi ba Kenya mugeni akeja na ngari ora ina kiorokiri ukaga iyo kamura ate ukamureta kithakene uchitetherie no untu na tutona tutakirwa kioro aja ujo tute kioro ga kancho na tauni ingi tuthiuruka itona ibiri ago inye 10 ndekete ke twakirwa iya no atobetagwa no 10 laga ni ubethero baingi ya iromba rendi kire atongoria ba kaunti ya Meru kubondokira no ntitaka bateyanirwe muno babakire no ashindi na nkuruki babakire nkinya kioro tukoromba thirikari umbe gutwikira kioro atumbe kumiaga ku ninya kumaga ninya kothoro no umbe kwandika inya mto kuthambia no boaga twe tukoromba shindi igita muno munene tawe ngavana wetu ka MCA mutuma tulikane no twakire no shendi tukuromba yo miaka tamu ithatu chithiri kuma gicigo mbunge kia Mburi nkiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi na boakari kumantura ira chithilonkirete mukothima ibatariritie kuria kwanirwa koni wetangendo inda yebo kendo kinyila mbeo cia kwanda na rero mbare ikengavana muthomi Njuki Otieno weyane bwambe ibukwithira bukibwithikiraga TV-ni kenda bataukumie nkarama inene ibakuthetire inyani utumiri bwa weyane bwambe bakiwa batimenyetha kwa mbere ya ntukoyo weyane boya bratotarirwe Makena Mbabu kariba ntura ire ikwaniritie na gatithi-ini wadi ya mukothima ni bakuromba ngavana muthomi Njuki gutigira riria kweja na mbeu ya kubera kagita keu kenda batigatigirwe nyuma request mheshimiwa muthomi Njuki ngavana wetu igitara kwena tunenkera mbeu bwana ngavana tutangazagira mapema nundu kumaga turi kuthi mukothima ikilomita mbingi muno kwina ekorwo batakinya nogo especially mwango uyu Mama batia watambeo nuntu watangazire mbeo giro mukothima na kuma Njoguni kuthi mukothima almost kilomita 20 na mama batikinya nogo kutu tutangazagira mbeo mapema aba inga kaji nuntu bai na yura tie ntu barakete mbura yingi utie mbeo tuona na bamwe sio ndarekera tu na cio batikethete na batina mbeo na ntie bakare mbeo ntu kiana ino tukwarinda ino ende baba tina mbeo cia kwanda na batina mbecha cia kugura mbeo ira ni aria baugite rugendo rwa kuthinkinya mukothima bakigira mbeu ni ruremaga kibaingi ni wega bakaretagirwa gatithi-ini kenda mtu wonthe thwa kigwata babareta mbeu muthomi Njuki ituretagirwa mbeu kambe gatithi-ini na tio tukanda tumete Njoguni ogatweka mbenu rekuya mapema tukanda riro kwigwa na givaita lakini kuma tukarigwa mukothima tio gwekoro bakoro tikinyaga no na nto bange bakarumwa mbia ira babibande tio go twetigo tukari ogu ende tukaretera mbenu gatithi-ini ara kambe na tio tukugira go tukanda itureterwo go na itwa inyiri konyamara mbenu maitwa muthomi baigwakara turetea mbeu baitwira ekuria twakuria tutigomba kuthitania ntio ntijana miragi ntie maguru makuthi mukothima wegwaita gatithi-ini ari tuthia twakamatirwo aba bure gitukairwo tukathukia nginya bia kuria aria twitiritwo tuthaganagia mbeu waku be bai munene nyontu uria baugite ni utumite baingi bao baremwa ni kuanda mbura ino nontu bwa wagi wa mbeu nge batiandite mendekari ogu ng'undu na batiandite ibakanda mbina kwina mbina ya mbeca ya kugura utie mbia bena cio cia kugura mbeu ekoro ta baba kororwe ko bakaruta mbia na batie mbeca nio ndiandite mbandite tupembe tutheri ntie ndengu na no mangwaria ntiaria ngirongwa ntira ndengu mudani kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Mbabu Mutongere wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na Njuri Kibe ithulite oroka ithirani ndia kiburo kia bendera ya kiama kia DCP kithurano pinini gicigone kia Emuru Adikir kaunti ya Narok boni kuthiatira ikuo kia Joanna Ng'ino
ura watutiire biumio bikaibithirwo kulukira mutino yo ndege abratotarirwe Caleb Motembe. Tongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ntuku ya Narua ni amonanitie ria mbere mushindani wa kiama kiu kiregete kia mubunge gicigo bunge kia Emurwa Dikir kanyene karia gatigirwe nyuma ya gikuo kia mubunge mutigaire Joanna Ng'eno. Augete Vincent Kibet Rotich ni wewe na tigiti ya kiama kurwira giti kiu uria bagashindana na murwiri giti wa kiama kia UDA David Keter uria kumenyekana muno ta Dollar Line. Tangaze candidate wetu. Candidate wetu katika by election ambayo inakuja 14th of May ni huyu Vincent Kibet Rotich. Gachagua ni akathite kariba Emurwa ni uchamba na murungamo wao kuregana na siasa irete agirite. Huyu Kasongo ameunga yeye mkono kutoka 2013 mkamwangusha, akasimama 2017 na 2022 na 2027 na 2026 tariki 14 mwezi wa 5 utamwangusha. Si aliangushwa na nyinyi? Kuna pahali mumeenda. Ni atete na mbere kuria ikari gukumbatira kanya gakaka mwanya kenda inyaka jukao kegwika na matagari ya mabata kujukua. Mimi nataka nimwambie watu ya Emurwa Dikir, muko na nafasi ya kusaidia jamii ya Kipsigis. Vile wabunge wenu wote wamenunuliwa, Mungu ametoa nafasi. Emurwa Dikir mchague one member of parliament atetee jamii yote ya Wakipsigis. Kwa hivyo mjue the whole Kipsigis community inaangalia nyinyi. Kirentumiri yae nyuma ya kwamukira ngugi Vincent Rotich ni abekirite mawirane baraba kumugwata njara ati atima kuani ashindani bawe na ni rutirite kubarungamira aikari na kuthikira mendekithia jao. Nilimwelezea Rigathi Gachagua, mimi ni mwanaume kamili na sitanunuliwa. Wacha niwahakikishie sitanunuliwa wala sitachukua pesa ya chama cha UDA na kiongozi yeyote wa UDA. Na nitasimama niwatetee watoto wa jamii ya Kipsigis, wa Emurwa Dikir, wa Ng'ata Barigoi, wa Mau, pali popote jamii ya Kipsigis wako, ni lazima tutetee. Maneno imeisha. Unajua walitisha watu hivi ya madogo ndogo, lakini chama hawezi tishwa na Ruto ni ya DCP. Kiripotera Nteto Chiawero ni ugambita Caleb wa Motembe. Akariba kunati wa dini ya Thangatha iba tariritie kuwirwa kwa kumweneno bwithwa bwa barabara ya Mikindori weta kunati onto botomete bakatha mubunge mporo wa Buri baria thira kubwa kwa barabara kugethira kwibatetheregie kubwithwa kwa thoko ya itura riba kiwa ete Antone aya Brian Kimathi na wina ribotie. Kundate twa na ibwene ne muno ya kura mokinya Mikindori kinato kibanga kwa nje intobieto ya dai kwa mbura kundate kya kwa lelia kundate mitaro yare kundate barabara kumao mwankaka moyene kwa ale mitaro anke ndo ariecha maendeleo chikenderea kugwata mwanki ntere mwanya nandi akariba kunate Thangatha wa Tigania East batitigwe nyuma bakigweta makarika mwanya amwe na njira iria yenderete kuthithwa Mikindori mwanka kunate tumbite kurita ngugi kunate kuma stage kunate weta Mikindori turitete ngugi nja kabisa buru nontu bwa barabara chetu ni karibwaga na kinya burabonge buru nke muchokairia nkatho nyingi nontu kinya bwathire nyingi ra tona tendene Thangatha atwende itucokia nkatho mheshimiwa wetu mporo wa Buri nontu bwa lamira umite kuma Mikindori kuya mwanka au akue kathi na itumetera ikinye kunate very soon. Njira eje kigwatithia kariba Thangatha ward na Mikindori na bakimetumira muno kumirithi nto biao kiri thoko ntere mwanya nande ni bonanite gikeno na imani ya mantu kubwa barabara yu yareke kuthithwa na kuromba baria bamirungamirite kumikiara kaura kumbika ingo itokura tura kariba kunate antu bagwikira lamieu kwegonje bai nabu bate gwetethia ngou na spindi baira baongele spindi
nekenda abiashara bakunate batetheka tukinya 2027 turinga kura tutekungania loite bwandu betu kiri thoko yawe akunate bakiromba gutegerwa mono kiruntu bo theru na njira ira chithiurunkite thoko kuthithwa nikenda biashara ciothe ndene ya thoko iu ciumba kwithira cikibwa umwe nabunka ona thoko yetu akunate ite karibu wega no tukinya karaithiria kwende inya witaitite unjoka ni kumira kinya na wende ukona aka kwatuika ende mwanka thai patu tutikaribu wega thoko nekunate ukaraithiria kinya ngeti cietu ira twekiri cia thoko cia twikangire kabisa tutiona muntu turaithiria tutiona muntu tubwithirie cio county itu cinie itheragia thoko county nio imenya irantu mantu na ya cleanliness na ukakwailia thoko netu thai kithake netu ri nyentu kwira munini wa president yete ko arairia kithakene na ithoko ne gatigati turi Kiripotela Weru TV kuma Tigania Mbita Brian Kimabi na bwakari ntere chiandhere gembe East boketie na kwitha bakiariria wenyangia mwithono ya muthungutha mwitho yurantura ithirite kirigira rwiro tumiri michi bakiuwa kwe antu bakwithira bayukuma mwitho na yuna kuombika mathithio yo ya kethira ya kiangaratania kaumo karwiro ya bratutariri mwandiki wetu Andeto Duncan Mwathi Kariba ndare wondi ya Gembe East ibaebu merete kuthetera mwito wa muthungutha bariuga mwito uyu numamirito ni itonga bikai watwe antu bandare tine tu no nene sana rui no ntuke akuthimia rui ratu na ruo watwe tu tumaira na tu tumbite kuyukwe babandite mite ku watwe ende tu ntu tukuthira watwe thina tukuona ne wita swaruji tukuma tu eta kilomita o 5 witia miorio swa utaru kwa kanso tukauma kilomita ringe wa kwinyanya tweta mwanka kambu inoro inombo ingenji katwe yeta tukirira no ntubaroje merisela andire mite atuone meka isi mwitho yo iwawe na twatweka ro iru athirire na tekithima gemwa andite mite kinya na ngenge kinya gambo barisela te kasimenti yake andite mebaweji andite kanda kithima kiwitwa mwentwa nethire rui pio kambu kathira rui pio nkuruki ibameneretie wandi wa mite muthemba wa mibao iromba rinene mweshimiwa alia community enzale patu ali mibao twewe ntuko ciotema baba limite agwina kasiment area i twewe ntuko ira twatema na ndio movo na thina yetu ni nene na mwitho yetu thina yetu ni tenya marisela ikwanda mibao na ndo aba ndi ba nyangwe ekwanda ndroko ko na itukumya ndroko itimya ko boroi mpempe itiboroi mibao itiboroi kiriro kia Kariba baigite gitwe ni MC wa Utetazi Murithi araugite akarugama na bokonokia mwito uyu sheria roe mbere yuwete roe kwetha kwena antu echemichemie roe muteyo weto mubao muteyo tombi mubao yotobati kuonwa o 100 meters mwankara roe chemichemie roe metenda ya na 2 weeks tumbi mete yonde ereko bwela mbao nereko mbao ereko bwela nkonereko embi nebwelwe lakini tiba hapo kareka kedha imanda Marisela akuja mapema achukue miti yake akate aende nayo ause no ntombwa wenkwenja ni 11 million na roi rwadimiro na kana mita 50 ontombo we kwenje kienda mbo uno ntoya njo matangi yite gworo antoba lobwena bakunda roro mbo awereko roro mbo nya lobwena itori yete itare nene muno anto bagirira muthungutha na tongere no burari kubungi no te mweshimu onge we ya kuona ntuba muthungutha kana bandare kuya kwanda mete kuriku na ruare no toto kwanda mete na mweshimu aria bukaria na ingwetika ruru mweshimu arukombo na rokumetangine kino ntutangi kiragira kirindu kiripotera Weru TV ndentere chiandare wodi ya Igembe East gicigo bunge kia Igembe Central Mbita wa Duncan Mwathi Kampuni ya sonda ya Coca-Cola niruritie kampeni njiru irewitwa Coke with Meals Moroto yue kunyaniria sonda na irio kendo tira kwirirwa bia kuria na kureta endo amwe ukulukira kwirirwa bia kuria na bia kunywa. Morgan Mwiti gaturingi na chikinya. I'm winning
Director at Coca-Cola Kenya. Today we've had a great event. We've hosted friends of the brand, we've had the media, our influencers, a number of partners gathered here. We're celebrating the launch of our new campaign, Every Day is a Celebration. So this campaign is speaking about how every day we have small wins that we can celebrate. It doesn't have to be a big win. Traditionally, Coca-Cola has been part of the large gatherings, the weddings, ratios, graduations, large parties when we have Coca-Cola. But we're saying we want to bring the magic home. We want to inspire people to celebrate all the small little moments every day that make you smile. As you're settling down at home, having your local meal, your ugali skuma, your tapo beans, your tapo dengu, your rice cabbage, it's an opportunity to reflect, celebrate your small win with a nice cold Coca-Cola. Thasi mwanya mnono ntuboko na kanya gakwatana abatu kindeto chietu chentukero aringa kwendera kaita kiano tukobopwea onbeto awini wa Kingero na mwonanilia wetu amathithio tukobwerwa reo kari Maureen Akirimi no endiango tie weche mani ni mobango yotoburo kinatashira yo kweyera ntuko chionde kwambirira ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma kwambirira thaa mwaja mwanka thaa 10 kamemene karawendete kameme Kawero FM 96.4. Keke dakika no twaragiria muri shida za saba na tugira shida za saba twaragiria mantu marama kwa affect na muri society either mantu ni social life either ka kutho ichumbuka mbio mantu makidini no tukunenga muri advice tukuira tukunenga gira advice lakini sasa kabla yapo over the weekend kuradi na muri na event no ya muri ya Bingo Fest na nkuona bora antu baudhi bora bara uyuria kieni kiki Kinoru Stadium na ni ugo kira ntaomba ko dabore ko explain mono nontu noni ona ke athuki twarutite muri weekend irenge no bukwa ko yurite ara muri keni kia Kinoru na mono ke the emergency ndio sasa wamejaa sana na mtie kana ibokora ida muri na perspective chichi on the donto the more anto baingia the more ekurubona either ekuru anto arume bezo bakiona muri biashara ngakwira biashara makutano chiedo idongamete serious nonto tuke kwangire ko na mtu akwendi kintu ta muri ta akwendi roji kuna mtu akwendi ida wako itatu nyamuri to watermelon kuna mtu akwendia tu chips twake yani watu watakuwa kwa wengi iko wengi kwa wingi anto bakedo kwa wingi baraba ke yimeri bakaya bakaoda bore bakagura nonto anto batimba koda bekara na mpara kuna bangi na bo babenda ginya ya muri vinywaji toeria tutore agunya muri toerio kwa kwe bantu kabisa kangende ntiero ne Uganda ka gweta kwata area zintiro chido ya muri chi makutano boendagia serious sababu watu wako so the more events yedo ikirudho wataga muri kirudho amiru no bumbio mbecha chiedo ikiongereka indonete nwe kuna so indonete ya muri ya Pastor Ezekiel ni boga we nonto ya muri clarification yedo ikirudho wa na ikurari na nguto date ne ritware kieni kige Kinoru milioni 3.6 na nti inwara ugite kana no wara ugite na si wa muri na udia bore ne ruteri kadhono kan kudwana kadhona na story nu auga ukakudwana na ugire county ya Meru ni muritie enu kudwari wrong ayuko atire gomano nto county ya Meru kira yomba kuda bore kuda nyamuri ukadeira nyamuri nema ne awatithanirwe na nyamuri na service ya muri ya county so bakauga mantu ba control mantu ta muri ta noise ira no gite ata no bagwe